après ɓe tappirimo motor ndo hari mo dogude witiri ɓawa makko ɓay ko ɓe 3 personnes jokkuɓe bandiɓe jokkuɓe mon ɓe tappirimo jandi ko hoore ɗo ɓay ɓe tappirimo jandi on sumati o yani ɓe yani e makko kanko 3e diallo minete hande ko miñirawan ɓe wari quoi hakkude lawol Tanene e Friya ko zeni ɓe Tromelen wonɓe ɗon heɓaɓe ɗon jandi ɗon kadi mais ko déjà ɓe inni ko bandiɓe ko ɓen jokkiti miñirawan on ɓe yimo waɗa retrait mbuuɗi mais tawi ɓe suivimo o ari o ñaami ɗon o gayni o waɗi retrait mo woni mo hotude ka suudu Tanene après ɓe suivimo quelque disons 300 métres au centre on Tormelen après ɓe tappirimo motor ndo hari mo dogude witiri ɓawa makko ɓay ko ɓe 3 personnes jokkuɓe bandiɓe jokkuɓe mon ɓe tappirimo jandi ko hoore ɗo ɓay ɓe tappirimo jandi on sumati o yani ɓe yani e makko kanko 3e personne o ɓe ɗumanimo ɓe piridi o makko effectivement ko ɓe pirdata e makko goɗɗo goo adiɗo ardgol e makko on o barmini on ɗon ka yitere ɗo comme miñirawan o barmini on ɗon ɗo mais omo barmini ɗon noon ko saabu on ɗon waɗi ha min andi par ce que on ɗon yawka hôpital ɓe landimo o inni wo yano après ɓe waɗi recherche ha seeɗa après ɓe andi ko kamɓe kono ɓe nangama nini ɓe hiɓe Friya ka prison min noon komi landi autorité guinéen o yoɓe wallito jama on fi justice waɗane miñirawan on par ce que ko paykum wakkili kum ɓe warirmo ni ɓe baggimo saabu ko makko kon par ce que si woni goɗɗo kum mako nda jogui kum hara kadi a ɓuttina ɗum ɗon haray no satti quoi ko Ceerno Teli Diallo innete ko 24 ans o mari duuɓi ko commerce o waɗata ɗum ɗon effectivement mi anda ko moƴƴel par ce que ha joni sakko on yitaka ko yimɓe tato henda taw ɓe inni hande o goɗɗo goo no lutti on ɗon no jogui sakon on ɗon hendaka ha joni taw ko mi landi autorité on ko ɓe wallito jama on ɓe waɗa ɗuma ɓe vérifier situation on e ɓen zeni ɓe wonɓe ɗon par ce que nden koye cawoy wonko e binde ɗon fof ko cawoy ko disons ko zeni ɓe bandiɓe par ce que fusi ɓe ala wadde ɓe jooɗi ñande ka cuuɗi fimgol drogue ka tande defataya ɓe yata e nokku si ɓe yi goɗɗo no jogui mbuuɗi ɓe jokkitamo ya ɓe yana e makko ɓe jaɓa ko jogui kon donc ko noon woniri ton quoi yoɓe waɗu wewɓe vérifier situation on bandiɓe no heewi ton donc yimɓe ɓen no warede to moƴƴa par ce que ko ɓe inni ko wona première fois ɓe zeni ɓe ɗo ɓe waɗi prison goɗɗon no e maɓɓe hay o fuusino prison o yalti donc toujours imo jooɗi ci donc on goɗɗon tawa e warugol miñirawan on quoi moteur ndun no toon fuusi waɗa ndu mais moteur maɓɓe nun déjà ndun ɗon no Friya ton ndu naɓama ko gendarmerie procureur on ko inni ko hanki men yeyidugol makko o inni kanko komin habbo ha ɓe gayna waɗugo recherche haysi min hulali donc ɓay ko affaire crime ni ɗum no wata waɗirgol noon quoi donc ko ma justice on waɗe min kadi noon komi landi population guiné on fof koɓe wallito jama on fino justice waɗire fi miñirawan on par ce que o piyaɓe o yennaɓe fusi mo jokki lawol makko imo ɗaɓɓa arsike makko ko ɗon ɓe yani makko ɓe warimo mo acci bobo mo 5 mois on ɓeygu makko no iro ɗon ñande o ñande min ganda ayno min waɗira ko a situation o wallahi billah donc aray ko ɗum won ton quoi miɗo landi fop ballal nder tettowa laguine on fop aray merci on jarama